إمام المرسلين وأفضل المستفين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد عليه دينك دفتر ميدين السيرة النبوية في تغريدات تشرنو ميدين العلامة موسى العازمي تنترو الله تبارك وتعالى يلا يبقى أوري مؤيدين جدي ko yoɓata on cernojo wallifaniɗo dina kan nafirɗo mofte ɗen gandal mungal. Yo allahu yafomo ko falji kon, yo allahu tabaraka wa taala hafran jinnaɓe makko ɓen ɗiɗo, o honnida ɓe e jinnaɓe meɗen e meɗen enen tigi ka jannatul karama. On geli no jeeya e haqqe muallifu kitabin, so tawi hiɗa jangude deftere makko ma hiɗa jantade kongol makko, no jeeya e haqqe makko du'anagol mo kanko muallifon. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarhamahu wa an yataqabbalahu min al-ulama'i ar-rabbaniyin wa an yaghfira liwalidayhi wa an yuskinahuma fasiha al-jinan. Yo Allah honnu jinnaɓe makko ɓen ka aljanna, o yafanomo bakkatuji makko, o windamo e ɓen karamo koɓe kurkaniɓe kaɗo dina, yoɓoyteɓe baraji ko nelaɓe annabaɓe teddinirte yawmal qiyama. Al-alimu rabbani. Aray inchallah hande ko wonɗen futtade ko al-isra'u wal mi'raj. Ɓe holli deftere nden e komi jogi kon ka tablet ɗo, ka iPad ga ino accira wonde ɗum ko gila munzul muqaddima, gila ka fuɗɗode. Jonon haray si tawi soggowo on Muhammad Salihu Bari, so tawi o soggi tawi no wopodiri e enen jogi ɓen ka PDF, haray en andu o falja si tawi tun ko windoyi kon o addi. Donc fo ko goto inchallah. Haray tafaddal mashkuran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al-muallif rahimahullah, tagrid japande jeenay e go'o. الإسراء والمعراج. جاءت حادثة الإسراء والمعراج تثبيتا وتكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعقاب سنين طويلة من الدعوة. طيب oɗo mawdu mo wonɗen e jangude no gasa hande finande nden fuu ko yiltodirta koye bange oɗo Isra'u wal Mi'raj. Ko wiyete Isra'u, al-Isra'u ma'na muɗum ko yarugol jemma, wal Mi'raj ma'na muɗum ko ƴawrigal. Allahu tabaraka wa ta'ala no wiya en ta'aruju ilayhi al-mala'ikatu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Mana mi'raj ko ƴawrugal, Isra'u ko yarugol jemma. Jonnon ko ɗiɗiɗi karama koɓe ɓen hawtindirta ka unwan jemmaro inede nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓe wiya al-Isra'u wal mi'raju, woɓɓe na laylatul Isra'i wal mi'raj. Woɓɓe kadi gollitiray kalima goto on, al-Isra'u, ɓe ina laylatul Isra'. Woɓɓe kadi pottinay diway Isra'u on, ɓe gollitira kongol mi'raj on. Kono nden ɗon jantande karama ko ɓen no ŋiñide. Tawde honɗum ko wona jangede kon tigi ko yahugol ngol, amma ƴawrugal ngal hingal hitti hingal himmi, kono ko ɓaawo ko ngal ariri ko wallitagol fi ha yahugol ngol laato. Yahugol honto iwgol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Makkata al-Mukarrama ɓe seno Baitul Maqdis, ɗum ko Jérusalem fewndo ɗo wiyete Palestine, ka Masjidul Aqsa. Ɓe iwra ɗon non joni ɓe nanga ƴawrugal ngal fi yahugol ka asama uji ha ɓe yottoyo ka asama jeɗɗaɓo, ɓe hewta e nokkure wiyete nden Sidratul Muntaha on. Jonnon en andi fayda ko on déplacement ɗon tawi ko jemmare o waɗi e nder sa'iji seeɗaji,
haborande ari khabaruji heewɗi ari e ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tinoyi e ko ɓe hawre muɗum e ko ɓe humpitoyi e ko ɓe jonnoya e ko ɓe yamira e ko ɓe yoɓina e nder nden jemmare wotere ɗon ɓe arti ɓe hewti makka tawi wetari nde jemmare ɗo fimayre mawni ka islam haray ko fi be fimayre jange joni noon kala ko ɓe wi no jeeya e ko jemmare isra'u wal mi'raj on wattante haqqile muɗum ka wallifotoɓe e ka yewtoɓe fi muɗum tawde israiliyat ji buy kadi no jetta bakida e mum ko wiyete israiliyat ko piiji ɗi alyahudaɓe filli julɓe nani ɗi sikki ɗin koye dina kan ɗi jeeya ɓe addi ɗi ka dina ga ɓe waɗi ka defte dina tawile ɗin ɗi alana islamu yarugol yeeso bal ɗi lo'inay islamu sabu ɗi ñakkinayi julɓe ɓen ɗi ñakkina islamu mi jonna e misal min al israiliyat goɗɗo no wi wonde nelaɗo ɓe jamɓe kisewone mum no maaki si tawi goɗɗo ñaami basalle balɗe 40 taw ardu ka julirɗe man akala thawma fala ya'ti al masjida 40 sabahan ma ɗum no hadis on addiri noon ƴeeɗen ton min ko mana on mi addi ɗo si tawi a ñaami basalle ɗen haray hande kadi wota arka juulide balɗe 40 ɗum ɗo pellet wonani laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woni ko maaki ɗum ɗo bal ko alyahuda ɓe wowli ɗum fiyo julɓe jogito ɗum jogitora ƴakkirɗe alfamara ɗi on bangal bafallo no jeeya e ɗin israiliyat ji taway ɗi buy e majji serari goyi iri ka defte islamu ga ka qissaji are on mongal bafallo ka klimji ɗin kadi hara on huɓɓinari oɗo nani huɓɓi non ɗiya seraji heewi to moƴƴa moƴƴa no jeeya e israiliyat ji ɗin o qissa annabi dawuda mo nanton ino fille fi jattugol annabi dawuda sonnajo gardijo makko on oya qissa 99 naaja on fi ɓe ɗiɗo yaltitunoɓe e annabi dawuda ɓe wi meɗen mari ñawore nde min faala ya ñawan men tawi ko malaikaɓe wayli worɓe ɗiɗo annabi dawuda wi ko honɗum waddi on o yawi miɗo mari dammol gotol pet bajjol o musidɗo an ɗo no mari dammi 99 o ari kadi o wi kadi yomi ƴettu dammol an gotol ngol mi ɓeyditanamo lahu 99 na'ja waliya nahjatun wahida qala akfilniha annabi dawuda ko ɗum wolɗon e ɗum annabi dawuda maki ɗo woni tooñe heewi noon gollidayɓe ɓen no heewi toñidirde wo malaikaɓe muti tawi ko annabi dawuda ara ñaweede mo marno rewɓe 99 o yi'i sonnajo ngari on hawnimo o fala timminide mo 900 o landi ko honto debbo jeeya ɓe wi ko suddiɗo ko ɓengu gardijo ma goo hoorejo goo ka larme wo annabi dawuda immini on e hoore konu fino o maayiroya o yehi ka konu o maayi annabi dawuda jombi debbo on joni ka israiliyat ko fillete ton kon heno e defte men goyi wano tafsir ahmadu sawi on fi tafsiri ljalalaini ɗum ɗo no filla nder to wonde ko ɗum woni munasaba aya on sabu tellagol aya on kono haqiqa tan ɗum ko israiliya non annabajo e nelaɗo watta ɗum ko ɗum addi nelaɓen e annabaɓen o fi peewal ko on ɓe ɓuri fewude tagu Allah ngu ko nelaɓen e annabaɓen ko on ɓe ɓuri andude Allah on ɓe ɓuri hulde Allah ko nelaɓen e annabaɓen ko addi ɓe ko fino yimɓe ɓen hulira Allah ɗum ko ñawore goo woni ko ɓen ɗiɗo ari ñawini ka annabi dawuda wona fi kuugal ngal annabi dawuda waɗi mafhum joni noon go isra wal miraj isra e miraj on
issaji no nder ga moƴƴa e fi muɗum ko feƴƴuno nde nyande tappale hewɗe no heewi yimɓe arɓe sinkilawi ka dina wi'i kamɓe koye nder nden jemmare ɗon nelaɗo tawnoɓe hakkude kammu aranu e ɗimmuru ɓe haldi ɗon nelaɗo halfiniɓe ko ɓe ɓeyditirana mofte ɗen kono ɗum fou ko yawgol ɗaɓɓa ka ɓarora tawa koye buku tawde dina kan timmino ko feƴƴuno kon fuu ko gaseten dini norde kon fop wonino ka defte wonino e bindi haray al isra'u ko yarugol jemma hara ko yaadu immantedu ka pooɗi mi'raj ko ƴawrugal jonnon ko iwgol nelaɗo makka e jemmare jibrilu findina ɓe ɗoygol ƴetta ɓe ɗon ruhan wa jasadan wonki e ɓandu ƴetta ɓe ɗon naɓa ɓe Palestine ɓe naata ka Baitul Maqdis ka Masjidul Aqsa al masjidu dakhil al bayt andi piiji ndamno ɗon Baitul Maqdis onno ɗon Masjidul Aqsa onno ɗon Sakhratul Musharrafa onno ɗon ndu suudu ndu yiyete waɗetendu ka calendrier ndu coɓɓi wona kayru woni Masjidul Aqsa on de Israel ɓe bombardino Jérusalem ɓe bombarduno Masjidul Aqsa on ɓe munci fi mayre few ko heddi e mayre ko doose ɗen tugale ɗen ɗum ɗa ko hannoɓe mema ndun suudu ndu yiyoto rorru ko ɗon annabi Isa jibina ko ɗo wiyete a Sakhratul Musharrafa ɗon wona juulidde noon no juulirede noon juulide nden tigi ko becce mayre ha yawtoyi Sakhratul Musharrafa on accirimo sengo ñaamo wonande fewtuɗo Makka ok jonnon Allah yamiri Jibril yo ƴettoy nelaɗo Makka o addamo Jérusalem ɗon ka Masjidul Aqsa e jemmare o taway ɗon min ladun Adam ila almasihi Isa ibn Maryam gila e ben meɗen Adama ha e annabi Isa dendangal nelaɓe annabaɓe no dari no habbi nelaɗo o julna ɓe ɗon darɗe ɗiɗi so julniɓe ɗen ɗiɗi kanko e nelaɗo ɓe feƴƴa ɓe ƴawa ka asama dow ga ɓe juuro kammu aranu ngun ɓe juuro ɗimmu ngun tammu ngu nayaɓu ngun ha ɓe juuro kammu jeɗɗaɓu ngun ha ɓe hewta ka Jibrilu hattinta ɗon nelaɗo on o feƴƴi yiitidoygol maɓɓe kaka Sidratul Muntaha ɓe cippodi kadi ɓe juuroyi aljannaji ɗin ɓe juuroyi ɓe holla giiteeli ɗin ɓe yi letteteɓe ɓe yi neminteɓe ɓe arti ɓawo ɓe yewti Makka no jeeya kawake waɗnoɗo ɓawo ɓe sifike ko feƴƴinde ñande jemmare nden kon e on saayi ɗon Quraysh wino awa noon awa fetere Muhammadu nden hatti o acci e Makka ɗo en yaari ɗo ɓandu makko ndun wona wonki makko ki woni ɗo o yehi e o jemma ɗo o hewtoyi hakkunde ɗo tun e Palestine koko yarete lebbi o yahi ɗum e sa'i hun daɓɓum e nder jemma on o ƴawi kasamawji ga o yeyi ko yiɗo fo wari o wolani en awa dumbe mo on tuma nelaɗo maki lande bappan Abu Sufyan nden jemmare ɗon jemma feƴƴuɗo ɗo si ɓe hewtiti lande ɓe sa'i kaarijo hari ko nokkel kaari ɓe fewndi si ɓe wi on ko nokkel kaari ɓe fewndino hakkunde Palestine e Makka haray jaɓe mi yahi sabu mi hayninoɓe e cootol caravan maɓɓe on bi mana setewol ngol mi landi Jibrilu ko homɓe ni ɓe maki ko setewol Makka ngol ni ngol Abu Sufyan ardi ngol ba woni ha balɗe waɗi Abu Sufyan hewti Makka ɓe landino mo ñalande kaarire sa'i kaarijo har ɗon fewndi honto o wi har meɗen nokkel kaari ɓe wi ayino goɗɗum hoore ma o wi mi yi ko waywa puccu no nandi e puccu kono siftortake puccu ko wiyete buragu o wi mi yi ɗum no jalbi ka nder niwre cooti hun no waɗi ayinnayi ɗiɗo no waɗɗi buragu ngu ko hatta mi wiya ko Muhammadu o ko ɓaymi teñƴinaari fota on tuman gonginoɓe ɓeydi gonginde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yeddo ɓen muyanaɓe halkare ɓen ɓeydi yeddude famodiri ko ɗum wiyete Isra'u wal Mi'raj jonnon ɓe wi ka tagrid ɗo ja'at hadisatul Isra'i wal Mi'raj koko sifinen ɗo ja'at hadisa ko ɗum wiyete événement kew
ka pular. Oɗo kew Isra'i on yarugol maɓɓe jemmangol ndu yaadu ɗo wal mi'iraji e ƴawrugol maɓɓe ngol dow ka asamawuji, ɗum ɗon ngari tasbitan fi tabintingol wa takriman e teddingol li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah on fi aqabi sinina tawilatin min ad-da'wati, ɓawo duuɓi. Aqab ɗum ko jam'u aqab, aqabu shay'i koma wara'ahu, wontiri ɓawo hunden. ɗum ɗon non ko ɓawo duuɓi juutuɗi ka da'wa, tawi nelaɗo gerdama ha si Allah waɗi oɗo mu'jiza kadi bela joɓe taskoto. Naam. ذكر الله تعالى قصة الإسراء في سورة الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أورو تغريد شرنو ماكي الله تبارك وتعالى جنتي قصة إسراء جمع رؤيني دندين دوني قصة الإسراء في سورة الإسراء. mana Allah janti ro'inede nden ka simore ro'inande nden ko suratul Isra'i. Den simore no wi'e ka karamokoɓe go'o suratu bani Isra'il. Si anani no wi'e suratu bani Isra'il ko suratu al Isra'i. Si wiyama suratul Isra'i ko nde simore ɗo ka Allah janti jarrabuyeji doga e ɗi hore banu Isra'ila en. Wa qala subhanahu, Allah mo laɓal wodani on wi'i subhanalladhi asra bi abdihi laylan, laɓal e senayi wodani on ro'inɗo jiyaɗo makko on jemmare, min al masjidil harami, o ƴettimo ka julirde hormantere makka, ila al masjidil aqsa, o naɓimo faade ka julirde tattere, mana ka julirde woɗɗitinde. Den nyande hari makkankoɓe no wiya Palestine makanun aqsa min makka, nokkure woɗɗitinde makka. So landike ɓe mawɓe men ɗo wano ɓe jeeyaɓe kamen Dalaba, fewndo ɓe woni paykoy Dalaba ɗon, simo Dalaba landanoma mo meeɗa jindude anda aduna ko on to ɓuri woɗɗude o wiyay ko mamu, sabu on tuman ko seppugol, o wiyay ko mamu ɓuri woɗɗude. Kono yarli hande ka aduna on développe yitiɗi ɗo, mamu no woɗɗi Dalaba la woni tuɗɗere wotere. Yimɓe makka ɓen no wiyayno ardu salim, ɗum woni Jérusalem, ko leydi woɗɗitindi Allah kadi nodditiri non. O ƴetti nelaɗo makko on ka julirde hormantere makka, o naɓimo ka julirde tattere, allazi nden barakna hawlahu, nde men barkini bange muɗum. Mana julirde nden sera mayre on koɗoli ko woni kon bange mayre ka wiyete Baytul Laham ɗon wiyete Bethlehem, ko ɗon Annabi Isa jibina, e ka wiyete ɗon Ariha, Aros no ɓe wirta non, e ka wiyete ɗon Ramallah, Ramallah ɓena ɗo Ramallah fewndo ɗo, e ka ɓe wiyata ɗon Yuhaina, Jenin. ɗiɗo nokkeli e Gaza ko wiyete bande Gaza on kon ko huttiti nden ɗon julirde kon ko nokkure waɗande barki. linuriyahu fiyo min hollumo min ayatina aye jamin, mana dalalatina tindinayɗi mangural Allah e gomugol ndulu makko. Innahu no Allah huwa samiu, kanko nanowon, albasiru sutiɗo on. Allah sakkitori aya on jantagol sifaji makko ɗiɗi, nanugol e yi'ugol. As-sam'u wal basaru sifatani min sifati rahman, ɗum en gomɗinana e ɗum Allah ko nanowo ko yi'owo. Woni nayen piyam mo misal no yi'irta, nayen lando ko on no yi'irta, nayen moƴƴinan mo yi'irɗe, bal himo yiira kama yaliqu bi jalalihi, wano haniranimo non kanko Allah, ko non o yi'irta, ko non o nanirta. Se yiltike ɓawɗo seeɗa, ndi leydi Palestine fi hande hindi jarriba, hiɓe piyede, hiɓe tampi, hiɓe tilfi, hiɓe lorri, wota goto sikku ɗum no tindini polgal Israel e gonga maɓɓe. Ta goto sikku ɗum, bal koko Israel woni wadde kon hande hore Palestinien ɓe ɓen,
ha joni ɓe lumbi kerol ɓe yanoyi e Lubnan Liban kadi fellitenaɗon ɓe haɗata hulo fu tawi sa yi colum e hoore gore ma wi immo e hoore amen iɓe desidi ɓe raddinay golfon ɗon julɓe ɓen ɓuttinta ɗon kono le ko ɗum nelaɗo makuno sallallahu alayhi wa sallam Israel ɓe yanata ha ñande ɓe bewi ɓe ukke leyɗe julɓe ɓen Allahu tabaraka wa taala adday ko piya ɓe jasina ɓe piyete ha julɗo raɗo alyahudankejo alyahudajo on doga suuɗo yo ɓawo hayre ma leggal ngal nodda julɗo ina ya muslim ta'ala wara'i yahudiyun faktulhu arɗo alyahudajo no wali ɓawan ɗo mo ɓuppini ɗo nangamo wara ɓe jasoyey ɗum na ko luttata ni inchallahu no gasa hay woɗɗa gelike donc ko ɗum ɗo waɗugol ko woni wadde hoore julɓe ɓen hande ko tindini ko gongugol ndulu annabijo sallallahu alaihi wasallam bi annahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko yewtirɗo wahayu o maaki waɗi donc haray ɗeɗo ayeje tindini en ɗum ɗo waɗi wa dhakara subhanahu qissatal mi'raji fi surati najmi dowga ko isra on yarugol jemmangol ittede makka adde madina yani adde palestine ɗum yaadu ɗum ko jemma warri ko sirvol noon ɓe wiiru e hoore buragu ko waytatawa puccu no mari gabitti Allah noon janti qissa mi'raj on ƴawrugal ngal bi mana ɓargal ngal ka ƴawgol ɓaawo ɓe hewti Palestine no yewtirɗen ni nanen ɓe julnuno nelaɓen e annabaɓen fof darɓe ɗiɗi ɗon ko ɗum wiɓe imamul mursalin ɓe tawno ben meɗen adama e dendagal nelaɓe annabaɓe no habbiɓe ɗon ɓe landi Jibril ko homɓe ni Jibril inni ɗo oɗo ko Adam Jibril waɗi présentation Adama Nuhu fulan min al anbiya'i wal mursalin han timmi kamɓe kadi ɓe landi Jibrilu ko hombo ni fiyo ɓe andi ko hombo ɓe habbi kono yo jonnumo titre on Jibrilu maki haza sayyiduna o ben meɗen Adama inni o sayyiduna ko koho amen onni ko ɗum wiɓe sayyidul mursalin gelike jon noon ɓe ƴetti on titre ɗon ɓe woni koho nelaɓe annabaɓe ɓe julni ɓe darɓe ɗiɗi ɓe woni annabajo nelaɓe annabaɓe on tuman noon ɓe feƴƴi feƴƴugol ngol ɗon noon ko ƴawrugol ko ɗum woni mi'raj on Allah janti ɗum fi surati najmi kasimore najmi fa qala ta'ala Allah wi afatumarunahu ala ma yara ene on wenjaymo ɗum ko jemma ɓawo nelaɗo hewtiti yetike yimɓe makka ɓen wonde ɗum ɗo waɗi ndu yaadu ɗo waɗi ndu sifiɗen ɗo ɓe woni e yeddugol fenna Allah wi afatumarunahu no wawi wonde mira ko poɗodiral ko addatangal ko sikkitare ko waɗi ɗa wi'a afatumarunahu on sikkitotomo ha wenjommo ala ma yara e dow ko yi'i kon wala kad ra'ahu gomɗi o yi'i Jibrilu nazlatan ukhra jippande goo honto woni nden jippande tafsirul qur'an bil qur'an Allah wi inda sidratil muntaha ɗum ka sidratul muntaha ko jangude suratul najmi ka tarsumen tafsir imamul bagawi addan en kongol haran yijjitare ngol labangol wonde sidratul muntaha on ɗo ko ɗo woni al ma'askarul markazi lil malaikati ko ɗo woni base militaire jano malaika ɓen ɗo gandi wano yirte ni sori no cippo ka sare si événement ji waɗi si haaju yani ɓawo ɓe gayni régilde ko addi ɓe kon honto ɓe hotta ka caserne ji ka kan a malaika ɓen base maɓɓe on ko sidratul muntaha ɗon kadi nelaɗo hewtuno ɗon ɓe tinno Jibrilu ɗon bal ɗon koye mbaadi malaika ɓe yimo mbaadi malaika Allah wi indaha hino ka sidratul muntaha ɗon jannatul ma'wa ko ɗon woni ɗatal ngal rewrugal ngal hewtugol ka jannatul ma'wa tayib joni o goɗɗo arno dinana en continue darson